Kondlo kuphela eyofakaza. Bayabuza abantwana babuza imibuzo. Bayabuza abantwana bathi yini edala kube nalemvula engaka la kuleli igumbi eligcwele wonke lamagagu, kepha yikho la ngaphandle uloku uphephethe njalo umoya. Bayabuza abantwana ukuthi lesi sigqoko sakho simanziswa yini lishisa kangaka ilanga. Bayabuza abantwana, babuza imibuzo. Bathi kungabe ukuthanda kulezi izinsuku sekwaba yisitha noma sekwaba yisici yini? Ekhomba ethi uyangibona mina ngike ngathanda, mina ngike ngathandwa, kepha wonke lamanxeba ngawathola ngoba ngithi ngiyathanda lapho ohlangothini lami. Athi uyambona nodadewethu njengoba iso lakhe lomnqele lingekho namhlanje, lapho umamzukwane ethi yena uyalibona uthando. Wathi nomfowethu naye isingezasi sakhe asisebenzi kusuka lesinqeni, konke lokho kwanakala mzukwane ethi uhleli kulona uthando. Bayabuza abantwana, yathi impendulo abantwana, inkinga kukhona impi ekhona, lempi ike emoyeni. Bathi abantwana, hayi, uma kuukuthi lempi ilwa nathi, ngabe lento ichaza ukuthi thina kusamele yini sithande? Kwathiwa inkinga lento ayikho ekuthandeni, ikwahambo kalikhethwa, ikwandlela kayifiki ngasekugcineni. Ila simesiqhamuka khona kulele amathuna abaprofethi, ukhona nezimbongi ezibhala izinkondlo zamanga, kunaleli xhegu elidala ekhanda lalo kunezintuthwane ziyangena ziyaphuma, emakhaleni alo kulokwehle njalo izinyosi ezimnyama okhalweni lalo, isikhumba senhlwathi kanti olunye unyawo lakhe inqina lenyoni engajwayelekile, olunye inqina lembuzi. Esandleni sakhe mathathu amathusi, elimhlophe, elibovu nelimnyama, elokhu engqongqoze njalo phansi ngalo mesekuzwakala amaphimbo. Kuguqe eduze kwakhe abesifazane ababili abakhala kakhulu sakuthandaza. Omunye mncane ngokweminyaka ukhala izinyembezi eziligazi, mudala omunye ngokweminyaka ukhala izinyembezi ezigqamuka amalangabi omlilo. Ungena kuleli khaya ungakhethanga ukungena khona, kuthiwa lana kuyikhaya lemphefumulo eyaphelelwa ukuphila singakashayi isikhathi. Ikhaya lemphefumulo edukile, kukhonjwa elinye igumbi elihle ngaphandle mawulibuka, kuthiwa ke la ila kufungwa khona kakhulu ngothando. Kwathiwa egameni lothando kwalahleka izinto eziningi. Kwathiwa egameni lothando kwachitheka izinyongo, eduze kwezibaya kwaqhephuka izimpondo zenkomo kwalotsholwa ngazo. Kwathiwa egameni lothando kuthiwa kwaqashuka izimilo, abanye kwalahleka inhlonipho, abanye baduba amakhaya bayabona inhliziyo ngise belandela izinhliziyo. Kuthiwa egameni lothando kwalahleka izinto eziningi, kwaqashuka izibeletho, abanye bakinya abantwana bebancane bengakakwazi nakuzilwela. Kuthiwa egameni lothando kwagcwala amajele, kuthiwa inhlamba yaba into ejwayelekile. Kwathiwa egameni lothando kwagundwa amakhanda emaceleni. Kwathiwa egameni lothando kwakhuthuzwa amadoda, amanye adonswa ngezintshebe. Kwathiwa egameni lothando, kuthiwa nasegameni lenkolo kwalahleka amasiko, kwaqabana imindeni. Egameni lothando kwalahleka izinto eziningi. Babuza abantwana bathi, lempi ingaphezulu kwethu, ikuphi ekumele sikwenze? Ngabe uthando luyinto embi kangaka? Impendulo yaphinde yabuya yathi cha, inkinga uthando lisukela limsulwa. Inkinga lempi ilwa nomuntu nomoya wakhe,
imese ihlukumeza kakhulu imizwa. Ingalesikhathi ufica la owesifazane athi uma eseqedile ukuthanda mese imizwa yakhe imxoxele ukuthi kumele ayithathe yonke le mali ayibona kulomuntu wesilisa. Nangalesikhathi laba besilisa mathi mase bewuphothulile umsebenzi wokuthanda mese imizwa ithatha amehlo abo ithi abawabhekise kwisingezasi somzimba kulo wesifazane. Engithi phela kumele benze isiqinisekiso ukuthi la ngezasi kungabe isimo senhlanzi noma ngabe isimo senyoka. Kepha kumele benze futhi ukuthi bangabi nandaba kakhulu nobuso imizwa mesiphezulu. Noma ubuso sengaba ubegundane. Noma ubuso sengaba ubegundane. Inqobo nje uma ukuthi la esifubeni zikhona lezi zingono ezinalolubisi iyona into ezodala ukuthi ikati negundane baphinde bakwazi ukubuyelana babe ngabangani. Inkondlo kuphela eyokuqala.